Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugira ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko hakomeje kuvugwa ibitero shuma bitandukanye. Umutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda ugaba mu bice bitandukanye byo ku butaka bw'u Burundi aherereye defense z'ingabo z'iki gisirikare cy'u Burundi. Umutwe wa Red Tabara ubusanzwe uherereye mu ishyamba rya Kibira, ni ishyamba nini cyane rikora ku Burundi ndetse n'ishyamba rinini cyane rikora no ku gihugu cy'u Rwanda, aho ku Rwanda riba ryitwa Nyungwe, ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi rikirwa ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira rero amakuru aragaragaza neza ko hamazemo igihe kinini cyane ingabo za Red Tabara, kandi binavugwa neza ko ariho zituruka zije kugaba ibitero ku ngabo z'u Burundi. N'amakuru yemeza neza ko izi ngabo za Red Tabara zamaze kwisuganya ndetse zatangiye kwinjira mu bice bitandukanye, aho zamaze gucengera mu baturage. Ibintu bikomeje kugenda bigora izi ngabo za leta y'u Burundi FDNB kuba zasobanura byinshi cyane ku bijyanye no gutungurwa gukomeye cyane kwa Red Tabara iri gutungurana mu bice batakekaga. N'amakuru agaragaza neza ko kandi ingabo za leta y'u Burundi nazo zimaze iminsi ikomeye cyane mu myitozo muri iri shyamba mu gice barimo, aho bivuga neza ko bari mu myitozo bari gutoza urubyiruko rw'imbonerakure, aho ruri guhabwa amasomo ndetse aho bivuga neza ko baranakorana na FDLR nayo ibarizwa muri ibi bice bari gukorana imyitozo. Ni ibintu rero bigaragaza neza ko Red Tabara itoroshye ndetse ikomeje nayo kugenda igaba ibitero bitandukanye kuri ubutaka bw'u Burundi. Red Tabara iravuga neza ko yabujijwe gutaha nyuma y'imyivumbagatanyo yabaye kuri ubutaka bw'u Burundi mu mwaka wa 2015 ubwo habaga ikimeze nkaho ari kudeta yari igiye kuba kuri ubutaka bw'u Burundi, maze bikaza gusa naho habaye igisa naho ari ikintu gishobora gutuma abaturage bahunga ndetse no guhinduranya ubutegetsi. Ibyabaye ibi byose nibyo byatumye Red Tabara ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kuba yagerageza gutaha, nyuma y'uko uyu mutwe wa Red Tabara washinzwe wemeza neza ko igisirikare ndetse n'ubutegetsi bwa General Neva butifuza neza ko aba bataha baturutse mu bice bagiye bahungiramo mu bihugu bikikije Burundi. Ari naho haturutse uyu mutwe wa Red Tabara wahise ugerageza gushaka ndetse no kugarura uburenganzira bw'abaturage b'u Burundi babujijwe kugaruka ku butaka bwabo. Uyu mutwe rero watangiye kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ibyashyize igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigorwa no zitandaraza imbaraga. nk'uko bigaragara abasirikare benshi b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira, abandi bari ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi, naho bari kugenda bashyira imbaraga cyane. Nanone Red Tabara nayo itangiye kugaba ibitero bitandukanye aho ituruka muri iri shyamba rya Kibira. Benshi bakavuga neza ko ingabo z'u Burundi zidafite ubushobozi bwo guhangana mu bice bitandukanye gutya ndetse no kurwana intambara ebyiri zitandukanye, ashobora kuza gufatwa imyanzuro ikomeye cyane ku bijyanye no kugabanya ndetse no gukura bamwe mu basirikare kuri ubutaka bw'u Burundi. Red Tabara benshi bamaze kugaragaza neza ko ifite imbaraga nyinshi cyane igisirikare cy'u Burundi kidashobora kwirengagiza na gato, yabitewe n'imyitozo imazemo igihe kinini cyane. Abenshi banemeza neza ko yagiye inakusanya abasirikare ndetse n'abasirikare bashya bamaze kujoininga uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Akaba ari abasirikare bagiye baturuka mu bihugu bivugwa neza ko abarundi barimo kandi bangiwe gutaha baturutse mu nkambi zabo, nk'uko byagiye bitangazwa. Ibihugu bigiye bituranye n'u Burundi byose birimo impunzi z'abarundi, kandi hari n'abaturage bagiye bava ku butaka bw'u Burundi bagashaka kujoininga umutwe bitewe n'uko bavuga neza ko hari imiryango yabo ibarizwa mu bice by'ubuhungiro, bifuza neza ko batanya. Mara iyi leta y'u Burundi gakomeza kugenda ibirwanya, ivuga neza ko hashobora kwinjiramo abatasi ndetse n'abamaneko b'ibyo bihugu. Ibi rero byatumye umutwe ukomera ndetse ukomeza kugenda ukabya ingamba, na n'ubu rero ari nacyo cyatumye ufata umwanzuro ukomeye cyane wo gutangira kwinjira kuri ubu butaka. Ndetse amakuru aragaragaza neza ko ibitero shuma byatangiye kuri defense cyangwa se ku birindiro by'ingabo z'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, byashyize igitutu gikomeye cyane kuri General Neva ndetse nabo bayoboranye iki gihugu, bitewe n'uko bamaze kwisanga mu yindi ntambara nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni ibintu bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane, ariko kandi Red Tabara yo ntabwo yoroheye izi ngabo z'u Burundi. Biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bagera kuri 17 bamaze kugwa mu bitero shuma bya Red Tabara ku munsi wa mbere gusa. Ibintu byamaze gushyira igitutu ku bayobozi b'ingabo ku butaka bw'u Burundi, ndetse aho bivugwa neza ko hanabaye inama z'igitaraganya zigamije kureba uko bahangana n'uyu mutwe wa Red Tabara wongeye kugaragaza neza ko ufite imbaraga z'umurengera nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta y'u Burundi mu mujyi wa Uvira nabwo ntabwo byoroshye. Biravugwa neza ko 23 ikomeje kubacucuma ndetse aho ikomeje kugenda ibakubita itababarira. Ni ibitero bitandukanye biri kugenda bivugwa muri uyu mujyi, akomeje kugenda hagaragara n'indege bivugwa neza ko zishobora kuba ziri kugerageza gufasha
igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo gihangane na M23 bitewe nuko bamaze kubona neza ko iki gisirikare cya M23 guhangana nacyo banyuze ku butaka gusa biri kubagora cyane. Bari kwifashisha indege zihagurukiye ku butaka bwa Bujumbura ku kibuga Melchior Ndadaye, aho M23 izi ndege nazo ikomeje kugenda ihangana nazo. Hari hashize ibihe bigera hafi mu kwezi nta ndege igana mu birindiro bya M23 uretse drone zagiye zisenya Minembwe zaturukaga hakurya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho zari drone zigamije kurimbura abaturage ndetse byagiye bigaragara. M23 yo yari imaze igihe hatagaragara indege izo zose z'intambara zirasaho bitewe nuko iherereye mu misozi biyorohera kuba yahanuriza indege ndetse ziza izireba, kandi bivuga neza ko hanashyizwe bumwe mu bwirinzi, aho M23 yagiye igaragaza neza ko abaturage ndetse n'ingabo zayo ibikomeyeho cyane mu buryo benshi cyane batatekerezaga. Ni ibice bitandukanye bikomeje kuberamo imirwano, aho M23 ikomeje guhangana n'ibitero by'ingabo za Kongo nkuko biri kugenda bigaragara. Ni ibitero biri gusanga M23 mu bice ikontorora, by'umwihariko ibice byiganjemo ibyo mu kibaya cya Rusizi ndetse n'ahandi, aho M23 ikomeje kugenda ihura n'akazi gakomeye cyane ko gusubizayo ibi bitero ndetse no guhangana n'ibi bitero bitaraba. Ubu tuvugana humvikanye ibiturika bikomeye cyane ku misozi ya Kabunambo, aho M23 yashinze intwaro ziremereye cyane zihangana n'ibi bitero, aho bivuga neza ko yashyize intwaro zo mu bwoko bwa BM24 combat zirasakure, aho ibihanganye n'ibi bitero aho bituruka ibintu byagoye cyane ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko M23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu kurinda ibi bice, aho yitegeye ndetse yamaze kujya mu misozi itandukanye kugira ngo ihangane n'ibi bitero. Amakuru aragaragaza neza ko abaturage bari mu mice M23 kontrola batuje batimaje, ariko bari mu mujyi wa Uvira rwagati bo basa naho batishimye kuko babona neza ko hari gutegurirwa ibimeze nk'imperuka ibitero bitandukanye biri gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho M23 iri gukora operasiyo zitandukanye zo kujya kubiburizamo bitaraza kugira ngo bibe byayigiraho ingaruka. Itegeko ryo kwinjira mu mujyi wa Uvira bisa nkaho rigenda gutangwa, ibimenyetso biragaragarira mu bice M23 irimo yamaze kwigira imbere isa niyitegeye uyu mujyi neza, aho ifirimbi ishobora kuza kuvuga itegeko ryaturuka kuri General Sultani Makenga, izi ntare za Sarambwe zigahita zimanuka muri uyu mujyi, aho bisa nkaho n'ubundi kuwufata bitazagurana bitewe nuko aho baherereye byakomeje kugenda bitera ubwoba ndetse binahangayikisha ingabo zifitiye umujyi, bitewe nuko M23 isa niba ari hejuru ibibareba mu bwonko neza neza aho kumanuka muri iyi misozi ya Kabunambo ndetse n'ahandi. M23 igenda ikontorora hegeranye n'uyu mujyi wa Uvira ndetse by'umwihariko mu bice by'imisozi, kuba bahaturuka bakinjira muri uyu mujyi ari ibintu bishobora kuza kuborohera kurusha uko izi ngabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bashobora guturuka mu bice bisa naho ari ibibaya ndetse no muri uyu mujyi baza gusanga M23 muri iyi misozi, ibintu bisa naho bitanashoboka. N'ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga byamaze kwinjirira ikibuga cy'indege Ndadaye International Airport, nyine igihugu cy'indege hariya ku butaka bw'u Burundi za Bujumbura. Ni inkuru igezweho yerekana neza ko iki kibuga cy'indege cyamaze kwinjirwa ku buryo benshi bamaze kwemeza neza ko bisa nk'aho ari n'ibintu biteye ubwoba kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru aravuga neza ko radari zitari kubona indege izo arizo zose zishobora kwinjirira kuri ubu butaka bw'iki kibuga cy'indege, ndetse zagombaga kwagwa ubu ngubu bisa naho zabashije guhabwa sinyare binyujijwe mu bundi buryo bwa backup, uko bisa nkaho n'itumanaho rya hano ritakiriho neza nk'uko bitangazwa. Nta ndege yemerewe kongera guhita ihagwa mu gihe iki kibazo kitarakemuka, ariko icyategeye inkeke nuko hagaragaye kajugujugu ngo zigera kuri 3 zitambuka muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko hashobora kuba hano harimo harabera ama operasiyo akomeye cyane ndetse y'ikoranabuhanga. Ibi bisa naho ari cyber attack ikomeye cyane yabaye kuri iki kibuga cy'indege, kuko abakontorora buri kimwe cyose bisa naho bitakibari mu maboko. Biragaragara neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuba nabo bibagiraho ingaruka, kuko bisa nkaho iki kibuga aricyo cyasapurayingaga ibikoresho mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero bisa nkaho nta cyongera kuguruka cyangwa se ngo gisohorwe hano,
kuko bisa naho systeme zose yaba n'iz'ubwirinzi bw'ikirere kuri iki kibuga izi zose zamaze kuba zabaye netre neza ntabwo ziri active kugeza igihe benshi baza kuvuga neza ko bishobora kuza guhagarara. Ibi kandi si ubwa mbere bibaye, uretse ko aribwo bwa mbere bimaze umwanya munini, kuko butuvugana bamwe bavuga neza ko ibi bimaze iminota 23 mu gihe ibyakabije byamaze iminota 14 ndetse n'amasegonda 30, aho iki kibuga cy'indege cyari kimeze nk'aho kiri mu maboko n'ubundi atari y'iki gisirikare ndetse n'abagikontorora b'u Burundi, kuko cyabaga nk'aho cyashimuswe mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse namwe mu mabanga n'ibintu byose byasabwe guhindurwa kuko byasaga naho byamaze kuba byajya hanze. Kuri ubu rero birongeye, ariko noneho kubu tuvugana bisa nkaho iyi ari imwe muri obstacle zikomeye cyane igisoda cy'u Burundi kigize, ndetse ubwoba bwatashye perezida w'igihugu cy'u Burundi aribaza uko biri buze gukemuka, ko kugeza ubu ngubu ntabwo birakemuka, biteje inkeke. Baravuga ko iki kibuga cyamaze kumera nkaho cyamaze kwinjirwa n'abahaka, ariko bagatangira kuvuga neza ko bashobora kuba bafitanye ibisanira n'ama 23 ikomeje guhangana n'izi ngabo z'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo, ibi byose bikomeje kugenda bisa naho byegekwa kuri AFC 23, nta kimenyetso gihari na kimwe kigaragaza ko harimo 23 iri muri ibi ngibi, kuko ntabwo ushobora kumenya uko biri kugenda. Gusa nanone indege zagaragaye ahangaha kuri ikibuga cy'indege bavuga neza ko uko zagaragaye ari 3 zari hasi, mu buryo bivugwa neza ko radare zitigeze zibona, ndetse izi ndege zikaba zatambutse muri iki kirere. Benshi bavuga neza ko ari indege zishobora kuba ari iz'ubutasi, ku buryo benshi bemeza neza ko iki kibuga cy'indege cy'u Burundi gishobora kuza kuberaho ibintu bitangaje cyane, ko kugeza ubu ngubu gisa naho kiri mu maboko atarayabo. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari iperereza ndetse na operasiyo zitandukanye zikomeye cyane. Abahanga i Bujumbura barimo baranyuranyuranamo, inzego za gisirikare zirimo ziragerageza kureba uko zagarura iri tumanaho ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege, kuko bisa nkaho byateje ikibazo gikomeye cyane ahangaha, ndetse umwuka usa naho wahagaze neza bitewe nuko iki kibuga gifatiye runini iki gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mirwano. Iki kirabafasha cyane bitewe nuko ibyinshi mu bikoresho niho bishikira, ndetse n'abasirikare b'abacancuro n'abandi niho bamanukira kugira bomokere ku mupaka wa Kavimvira bitabagoye, binjirira mu mujyi wa Uvira maze bakaba deployed mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano nka za Minembwe, za Puezero ndetse n'ibindi bice, nubwo abarundi bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Hari itsinda rikomeye cyane rya Blackwater, ni iry'Abanyamerika, umunyamerika benshi bavuga ko yitwa Eric Prince washinze iri tsinda. Umwishyura ayo agusaba ndetse mukagirana amasezerano, akaguha abasirikare mwavuganye kugira ngo baze kugufasha mu rugamba. N'irindi tsinda rikomeye cyane, itsinda naryo ry'Abanyamerika, ariko ryo rikora mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi aha hazwi n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, hakaba n'abacancuro baturutse mu itsinda ry'umucancuro Prigojine w'Umurusiya. Ibi murabizi cyane hano ku butaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana rero bamwe mu bacancuro basa naho bamaze kunanirwa guhangana aba, kandi amakuru aremeza neza ko aba atari bo ba mbere. Abandi twabahaye inkuru nyinshi cyane mu minsi itambutse, hari 3 bapfuye, 4 bafashwe, umwe ahita asiga ubuzima. Ibi byongeye kwisubiramo, abacancuro bagera kuri 6-7 nk'uko amakuru bigaragaza bamaze kumanika amaboko, bemera kwihama 23 banayitakambira ngo ibe yabagirira ikigongwe maze ize kubaha uburenganzira bwo kwerekeza iwabo. 23 aba yabafashe, ariko benshi baremeza neza ko 23 nubwo yabafashe, ndetse ibi byafashwe nk'agasuzuguro. Aba baje nyuma y'ibihe bitandukanye byagiye bigaragaza neza ko abacancuro kuri ubutaka bagiye bahura n'uruva gusenya, ariko kandi bagiye bazengereza ku buryo bukomeye cyane 23 bitewe n'amadrones akomeye cyane. Benshi bagaragaza neza ko 23 yimakaza diplomasi ndetse ikaza gukora politiki yayo mu buryo busa naho
butari ubw'intambara. Aba yarabarekuye mu bihe bitandukanye, ndetse abafatiwe Goma murabyibuka mu nkundura ikomeye cyane uyu mujyi ukimara gufatwa, aho umwe mu basirikare ndetse bavugizi baba 23 wanitabye Imana. Kugeza kuri ubu ngubu Wiringoma yagaragaje ko aba bacancuro baje hano mu buryo bwo gushaka amafaranga, nyamara bari guhangana n'abaje gushaka ubuzima. Kuri ubu rero bisa nkaho byakomeje kugenda bibabaza benshi cyane. 23 nta kiratangaza, gusa icyabaje benshi nuko abacancuro bari gusaba kuba barekurwa ngo bongere banyure ku butaka bw'u Burundi bitahira iwabo maze amasezerano aseswe. Bisa nkaho abakomeje kumva inkuru benshi bagaragaje neza ko 23 idakwiye kugirira impuhwe n'umwe muri aba bacancuro, kuko nibo bagize uruhare mu rupfu rwa Wiringoma warashwe na drones arasiwe Rubaya. Ibintu byabaje nanone bigishengura imitima ya benshi. Umugabo wari warigaruriye imitima y'abakongomani. Ubu rero haravugwa aba bacancuro 6 bamaze gucakirwa, ariko hari n'abavuga ko ari 7. Benshi bemeza neza ko iri noneho rishobora kuza kubirangira ry'iki gisirikare cya leta ya Kongo tutaretse n'ingabo z'u Burundi, bitewe nuko aba bacancuro umwanzuro wo kwihama 23 bamanitse amaboko waje gufatwa nyuma yuko bisa naho byari bimaze kugorana cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 n'ubundi bari bamaze gusumbiriza igice aba bacancuro bari barimo, babona kuza kwishora mu kwirukanka batamenyereye ibi bice. Uretse abarundi na wazalendo bakomeje kuyobagurika birukanka amasigamana, nabo amasasu abariho ari benshi. Abacancuro bo babonye n'ubundi bari buze kugwa nzira nk'uko bisanzwe bigenda, bafata umwanzuro wo kubigira diplomasi cyane, ndetse ngo bize kuba bifatwa nk'aho batsinzwe bakamanika amaboko. Ariko bitewe n'ibitendo ndetse na operasiyo bakomeje gukora kuri 23 yaba izikoresheje drones cyangwa se izikurura amakuru y'ubutasi, bisha nkaho 23 nayo kuza kubabarira biri buze kugorana. Abacancuro saba mbere 23 ifashe, uretse ko bano bagize uruhare mu kwitanga, ariko n'ubundi bafashe uwo mwanzuro babona ko nta yandi mahitamo ndetse ntaho guhungira bari bafite. Ubu rero igikurikiyeho ni ukuza kumenya icyo 23 bakoresha, niba iza kubajyana ahandi ifungire imbere z'intambara, kuko hari n'abandi bacancuro bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, cyangwa se niba iza gufata umwanzuro wo kubarekura bakaza kuba bagenda bakanyura ku butaka bw'u Burundi nk'uko bahanyuze baza hariya ku kibuga cy'indege cya Ndadaye International Airport hari i Bujumbura. Ibi byose turaza kubimenya, gusa benshi bemeza neza ko aba bari bakwiye guhanwa nabo, maze n'undi uzatekereza kuza muri uru rugamba kumena amaraso y'abakongomani barimo barwanira ubuzima bwabo, nawe akazaba abifata nk'isomo rikomeye cyane. Ngayo nguko ubu tuvugana rero ingabo za leta ya Kongo ese zisigaye ninde uri kuzifasha, uretse abarundi nabo bakomeje kugorwa. Aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamwe bakomeje gukoresha imvugo neza ko basa naho basigaye nk'imfubyi, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyari kiyambaje abo kugifasha, nyamara nabo nta musaruro twavuga utangwa nk'uko byari byitezwe. Aba bacancuro sibo gusa, hakomeje gufatwa abasirikare mu bice bitandukanye, aho abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya muri iyi mirwano bakananirwa guhangana, kugeza ubwo nabo bari kwikura mu rugamba, dore ko bo bakomeje kugenda batoroka, bamwe bakigira mu mutwe wa Red Tabara ukomeje guhaguruka nawo ngo urwanye leta y'u Burundi. Amakuru akomeye yemeza neza ko ibi bisa naho hari abantu bataramenyekana bamaze kwinjirira itumanaho ry'igisoda cy'u Burundi ndetse n'ubutasi bwabo. Urumvikana ko bijyana cyane, abenshi bafite amakuru ko ibivugwa mu gihe bitari kugera kubo bigenewe bifite aho biri guca, ndetse ahangaha akaba ariho hamaje guteza inkeke, ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi mu gihe ikibazo cyamara amasaha 5 kitarakemuka, amwe mu mabanga y'igisirikare cy'u Burundi ashobora kuza kuba yagiye hanze, ku buryo bushobora gushyira n'iki gihugu hanze, kuko hagaragaye ibimenyetso 3 bigaragaza neza ko iri tumanaho ryamaze kuva hari abandi barimo basa naho bari kuryumviriza baryinjiriye, kugeza ubwo bakuraho iri tumanaho. Ubusanzwe igisirikare cy'u Burundi nacyo gikoresha itumanaho, navuga ko ari rya satellite, ndetse riba rigoranye kugira ngo rize kwinjirirwa n'uwari
wese. Ariko iminara igera kuri 3 iri main isa naho ikora nka receiver ikaza gutransmitinga amakuru cyangwa se sinyare ku byombo, niryo bivugwa neza ko aha niho byangirikiye. Nyine benshi bavuga neza ko iyi minara ishobora kuba yaje kwinjirirwa maze amasinyare ntabe ari kujya hagomba kujya. Ubwoba rero bwatashye igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana barimo barakoresha amatelefone asanzwe ngendanwa, telefone ngendanwa, kandi mu bijyanye n'urugamba n'igisirikare nicyo kintu cyoroshye guhakingwa ndetse no kwinjirirwa, kuko kumviriza telefone ngendanwa ni ibintu bisanzwe ndetse binakorwa cyane. Ubu rero amakuru ari kuvuga neza ko igisoda cy'u Burundi iyi communication kiri gukoresha ari communication isa nayo itaza gukunda, kuko guhamagarana ku matelefone nabyo bigoranye cyane. Ibi nibyo biri gutuma hamenyekana byinshi cyane biri guca intege ingabo z'Abarundi. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi turi kuvuga ku butaka bwa Kongo zo ntabwo zorohewe na gatoya. Hakomeje kugaragara muvoma nyinshi cyane z'abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi barimo baranyuranyuranamo basa naho batagishoboye guhangana kuri uru rugamba, bitewe nuko abagombaga kubakamandinga bababwira left right icyo bagomba gukora ndetse n'igihe bagikorera. Ubu rero itumanaho risa naho ryamaze kuvaho, ibisa naho byagombaga kwifashishwa byose. Amakuru aravuga neza ko ibi biri gutuma igisoda cy'u Burundi kigira intsinzwi za hato na hato, noneho bikaba byahumiye ku marari. Benshi bahise bibaza ibijyanye na Ndadaye International Airport hariya Bujumbura, ati se itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo rimeze rite? Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko itumanaho ryo ku kibuga cy'indege ryo ari nta makemwa, nta kibazo na gitoya kirimo, ndetse aha hasa naho hinjiriwe itumanaho rya gisirikare, ndetse amakode yose yakoreshwaga asa naho yamaze kuvumburwa. Ese ibi ni Red Tabara ikomeje kugenda ikorana n'abahanga mu kwinjira ndetse no gukurura amakuru mu gisoda cy'u Burundi, cyangwa se ikaza gukuraho iri tumanaho kugira ngo ikomeze kugenda igaba ibitero shuma? Nkwibutsa neza ko umutwe wa Red Tabara ukomeje kubarizwa mu ishyamba rya Kibira ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane binini kandi byo ku butaka bwa Kongo, aho n'umwe mu bakomeje kugenda barikoroza ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mutwe witwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada akomeje kugenda atanga amabwiriza akomeye cyane ndetse anakangurira n'abandi Barundi kuba baza bakifatanya nabo maze bakabohora Burundi. Ubu tuvugana ikitwa FNL nacyo cyamaze guhaguruka ndetse hagaragaye amashusho y'abasirikare ba FNL bamaze kwifata bavuga neza ko itsova ndetse igihe ngo gihagije kugira ngo iyi leta y'u Burundi ze guhindurwa nk'uko babyivugiraga, bavuga neza ko Abarundi bagomba kuba joininga cyangwa se kubasanga, yaba abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi bose bakaza kwifatikanya nabo mu kuba bakora impinduramatwara muri guverinoma y'u Burundi. Ibi byose rero bikomeje kwitura ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko utorohewe no kugeza kuri ubu ngubu, aho igisirikare cye gikomeje kwisanga gihura na strago ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ibibazo bishobora gukomeza kugenda bigira ingaruka ku miyoberere ye. Abasirikare benshi bari kuzira ibi ngibi, ndetse aho bamwe bavuga neza ko asa n'uwamaze kugurisha igisirikare cye kuri Tshisekedi ukomeza kugenda amuha iby'agaciro nawe akongera imibare yaboherezwa kuri ubu butaka, kuko mu 23 yamaze kugaragara nk'umutwe witwaje intwara ariko ufite icyo uharanira kandi cyumvikana kinagaragara. Ibi rero bamwe bakaba baririnze kwivanga muri iyi ntambara, ariko kandi bikaba bitangiye guhereza benshi igisa naho ari ugufasha mu 23. Bamwe baravuga neza ko ari ubwirinzi bushobora kuba bwaraguzwe binyuze mu mabuye y'agaciro acukurwa mu bice 23 ikontorora. Ubwirinzi bukaba bwaraguzwe mu rwego rwo kurinda abayobozi ndetse n'abaturage. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abayobozi ba 23 ndetse n'abaturage bose batuye Igoma no mu bice bitandukanye. Ibi byakozwe mu gihe hari hamenyekanye amakuru y'ubutasi yemeza neza ko hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze iminsi mu myitozo ndetse no mu bice bitandukanye bakoresha kajugujugu n'amadrone byagombaga
kugaba ibitero hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byose ubu ngubu bimaze guhinduka zeru. Nanone imipangu ya Tshisekedi yongeye kuburizwamo. Vladimir Vladimirovich Putin, uyu ni perezida w'igihugu cy'Uburusiya, bamwe bavuga neza ko bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze gusa nkaho yerekana neza ko iri ku ruhande rwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, ndetse wakomeje kugenda agaragaza ko adashyigikiye na gato ya kuma 23 yakomeza gufata ikindi gice, ahubwo ko yahabwa intwaro ndetse n'abasirikare bakaza kuba bamufasha mu rugamba. Ibi rero bivugwa ko Uburusiya ibi bwabikoze mu gihe bwasaga n'ubushaka guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi igihugu cy'Uburusiya ntabwo kirebana neza ndetse barebana y'ingwe ku buryo bukomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero nubwo babikoze nta nubwo birengagije neza ko deal zose bisa naho Tshisekedi yari afitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda bigura intege, ndetse zimwe bagiye bamubwira neza ko bitanashoboka. Ahari benshi bavuga neza ko bisa nkaho 23 yo yamaze kubona abazajya bayibinyuma mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ari bo Burusiya, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yagiye igaragaza neza ko iri interested no kuba yakorana na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Ubu rero amakuru atugira haravuga neza ko uyu mujyi wa Goma usa n'ufite ubwirinzi bw'ikirere budasanzwe ndetse butandukanye n'ubwari busanzwe. Amakuru akagaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 cyamaze gucengera ku buryo bamwe bemeza neza ko bimwe mu bice by'ingenzi iki gisirikare cya 23 gikontorora n'ubundi byamaze guhinduka nkaho ari leta. Hari ibice bitandukanye birimo igipolisi cya 23, abasirikare n'abapolisi barahembwa, abaturage bafite inzego zibanze ndetse n'ibikorwa remezo byatangiye. Bamwe bati nibyo koko ibi birashoboka ko 23 ingingo yo kuba ya dekarara Kivu Republique ishobora kuba inageze kure nk'uko ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Reka tuve mu mujyi wa Goma n'ibikomeje kugenda biharangwa ubwirinzi karabutaka bwatanzwe n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru yagiye abivuga, ariko twigire nanone muri Kivu y'Amajyepfo. 23 ikomeje kwesurana n'umutwe wa FDLR ukomeje gufasha igisirikare cya Leta ya Kongo kugerageza kwica ndetse bakanatsemba abanyamurenge bari no mu bihe byo kwibuka abanyamurenge biciwe igatumba. Bavuga neza ko bishwe na Leta y'u Burundi bigizemo uruhare kuko byakomeje kugenda bivugwa. Amakuru rero aravuga neza ko iki gisirikare cya 23 gikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane. Ibi bice bisa nkaho hafi ya byose byongeye kubohorwa, ariko bamwe bagashimangira neza ko twirwaneho nayo iri imwe mu bafite imbaraga bitewe n'intwaro. Amakuru yagaragaje neza ko zambuye igisirikare cy'u Burundi kuri uru rugamba. Ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje kurwana ndetse umuhenerezo zigerageza gufasha igisirikare cya Leta ya Kongo mu mirwano, ariko abarundi benshi bakomeje kuhasiga ubuzima. Kugeza kuri 23 na twirwanaho bavuga neza ko ingabo z'abarundi zimaje kugwa kuri ubutaka ari umubare munini cyane, ndetse nubwo Leta y'u Burundi ikomeza kugenda ibahakana ndetse ikanabihakana nk'uko byagiye bivugwa. Inkuru ziracicikana rero zivuga neza ko twirwaneho ndetse na 23 bakomeje kwifashisha ibikoresho byambuwe izi ngabo z'u Burundi ubwo bari bahanganye mu bice bitandukanye. Hakaza no kuvumburwa ikimeze nkaho ari indake yari ibitsemo intwaro nyinshi cyane. Izi zose zamaze gufatwa ziri gukoreshwa n'abasore, amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ibikomeje kugora igisoda cy'u Burundi n'ingabo za Leta ya Kongo muri rusange. Amakuru aravuga neza ko yarashwe ndetse mu gihe yaramaze umunsi umwe n'igice, iminsi 2 yari itaruzura agerejwe kuri ubutaka nkuje gukora impindura amatwara nyuma yuko bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bavuga neza ko basa naho bagambaniwe. Uyu kandi yaraje gusimbura abandi 2 bishwe mu byumweru 2 bishize. Ibyari biri gutuma igisirikare cy'u Burundi kidakomeza kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, gitakaza ibirindiro bya hato na hato, kirekura uduce ku buryo bworoshye. Hari haje uje kubaha amabwiriza mashya y'urugamba nuko bagomba gutwara ibintu. Ibi rero izi strategies bisa nkaho yishwe ndetse arashwe atarabasha kuzigeza muri aba basirikare. Ibi rero byahise binatera ubwoba ku buryo bukomeye cyane abasirikare
b'igisirikare cy'u Burundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko byagaragaye. Hagaragaye ibimenyetso by'uko aba basirikare bamaze gushya ubwoba ndetse bamaze kugira igihunga gikomeye cyane. Ni abakamanda uyu ni uwa gatatu cyangwa se abagombaga gukurikiranira ibikorwa bya gisirikare bakajya bamenya uko operasiyo zigomba gukorwa. Ni ukuvuga ko ari abagombaga gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kongera kwa divansinga ku buryo bukomeye cyane, maze bakareba ko basubiza inyuma izi ngabo za M23 zisa naho zamaze kwisiga insenda ku buryo buteye ubwoba. Haravugwa ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi abenshi ntabwo batekerezaga ko 23 ishobora kuba yakora operasiyo nk'iyi ngiyi, operasiyo yifashishwe mu mudahusha nyuma yo kuba 23 yari yapanze umupangu wo gukora igitero gikozwe n'abakomanda, ariko ibona ishobora kuza kuhasiga abasirikare benshi bayo ndetse bahasize ubuzima, ndetse n'iyo operasiyo ikaba ishobora kudakunda bitewe n'imbaraga n'ubwinshi bw'abasirikare b'abarundi bari muri ibi bice. Bisa nkaho 23 yaje kubiretse ndetse ikoresha plan B, yanabaye nkaho igerwaho 100%, kuko uyu mugabo yarashwe amasasu 2 ni nayo yamuhitanye, mu gihe abamurinda bahise bagerageza kumuhorera ariko ntabwo byabakundiye bitewe nuko uyu mudahusha yarari kure cyane, bitewe nuko hari hamaze kugaragara amakuru ko 23 kuri ubu iyo operasiyo yari yateguye ishobora kutaza gukunda, bitewe nuko aba barundi basaga naho bafite imbaraga. Ariko hakimara kwicwa uyu navuga neza ko ari umugaba w'izi ngabo z'abarundi ndetse umwe mu bari bahedinze ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi, ariko mu gihe gitoya ahamaze niwe wari wabishyizwe mu ntoki ndetse akaza no gufasha ingabo za leta ya Kongo kumenya inshingano ndetse no kongera gukorana n'abarundi kugira ngo basenyere umugozi umwe maze babe bakirukana 23. Ntabwo bimukundiye na gatoya, ndetse n'izi ngabo zagaragaraga nk'igitinyitse ndetse zifite imbaraga ku buryo 23 yari yatinye koherezamo operasiyo y'abakomando. Ubu nazo zamaze gutatana zisa naho zacitse intege, kuko uyu ni uwa gatatu wishwe mu gihe gito kandi kitarenze ukwezi n'igice. Aba bose 23 bisa nkaho yamaze gufata initiative ikomeye cyane yo kujya itera ndetse ikaba yahitana abayoboye urugamba, mu gihe abasigaye basigara bahuzagurika bisa nkaho nta muyobozi bafite. Ubu rero bisa nkaho bibabaje ndetse binateye agahinda. Ingabo z'u Burundi zisigaye zifashe mapfubyi nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo ndetse warashwe na mudahusha wa 23, maze inkuru igahita itaha Bujumbura. Bamwe bati ni iki kiri kuba ku ngabo z'u Burundi, mu gihe nazo ubu tuvugana zikomeje kugaragara nk'izugarijwe nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye nacyo kwakira inkuru bamwe bavuga neza ko ishobora kuza kuba imwe mu nkuru ishobora kuza gutuma bacyura abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, kuko ubu tuvugana uwitwa Pamela Abagezi Bubi ni umwe mu bagore baharaniye ndetse bamaze guhaguruka ngo baharanire impinduka zikomeye cyane muri leta y'u Burundi. Uyu yamaze kujya ku ruhande rwa Red Tabara ndetse akaba yamaze kugaragaza neza ko Red Tabara yamaze kugenda ibana n'abandi baterankunga baturutse muri diaspora y'abarundi. N'umutwe wa FNL nawe wamaze kwigaragaza uvuga neza ko ukeneye impinduka kuri ubutaka bw'u Burundi. Ibi byose birakomeza kugenda bisa naho bishyira ku gitutu perezida y'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibintu ntago byoroshye, ibintu biragoye cyane, bisa naho bikomeje gusharirira perezida y'igihugu cy'u Burundi, ariko na Kisekedi wahawe ingabo zije kumufasha ndetse asa naho atangaho ibya mirenge, asa naho mu by'ukuri nawe yakomeje kugenda abura igisubizo, kuko ingabo ze zamaze kumwereka neza ko zidafite ubushobozi bwo guhangana na 23 ngo zibe zayikura mu bice yafashe. Amakuru aragaragaza neza ko urugamba rwahindutsemo 23 yari y'Amavubi. Igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bisa nkaho bari gutungurwa n'umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe ndetse n'uburyo bushya bw'imirwanire 23 iri kwifashisha muri ubu buryo. Ni amakuru asobanura neza ko igisirikare cya 23 kiri gusa n'igikoresha intwaro mu buryo budasanzwe. Ni inkuru zemeza neza ko ku misozi ya Kabunambo, aha ndavuga Kabunambo ya mbere aho 23 yamaje gutera imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ubu ngubu biravugwa
neza ko M23 yatangiye gusheringa mu bice bitandukanye birimo Kabunambo ya mbere hari guturuka ibitero bitandukanye by'igisirikare cya leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko M23 ikigamije ari ukuburizamo ndetse no guhagarika iyi migambi y'igisirikare cya leta ya Kongo igamije kuza kwikura muri ibice by'umwihariko muri kibaya cya Rusizi. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gushwiragira, bamaze gutakara muri iri shyamba rya Mikenke ndetse ishyamba rigari cyane. Bivugwa neza ko kongera kwihuza ndetse no kwiregurupa bishobora kuza kubagura, abenshi bari kugenda bagwa mu maboko ndetse no mu mitego ya M23. Icyatumye hakurya i Bujumbura hongera gucicikana amatelefone yemeza neza ko hashobora kuba habaye ikintu kidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biri kuba mu gihe imipango yose yari gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ari imipango yo gusa n'abarimbura Minembwe ndetse n'ibice M23 iherereyemo by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi aha muri Plene, ariko Square 25 y'iki gisirikare cyabo ku munsi w'ejo ndetse n'uwabanje bakaba bararashe hasi ndetse aho bari bagerageje kurimbura abaturage Imana ikarinda akaboko. Uko byagaragaye rero aha bisa nkaho Imana yakinze akaboko ingabo za leta ya Kongo zageragejaga kuba zarimbura Minembwe. Ese ni ukubera iki Minembwe iri kugerageza kurimburwa n'izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe barasa mu baturage ndetse bigasa naho bashaka ko abaturage bongera gutorongera bagahungira mu bice bitandukanye? Benshi barasobanura neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanya bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bagerageza gushinga defense zikomeye cyane muri bice bya Minembwe ndetse no mu bice by'Imurenge kugira ngo ariho bashyira base militaire kugira ngo bajye bahifashisha umunsi ku munsi. Bisa nkaho rero byakomeje kubacanga kuko M23 n'amadubu MRDP abatwirwanaho abanyamurenge bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kwirwanaho kugira ngo batazakomeza gutega amajosi nk'uko babirazwe na General Rukunda Makanika Michel, uyu intwari yabo wababwiye neza ko batazongera kwemera gutega amajosi. Ibi rero biri kubaha courage ndetse na M23 ikabatera imbaraga bagakomeza kwa advancing ibikomeje kugora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Ariko kandi ntabwo nabura kukubwira operasiyo umuvuduko udasanzwe M23 iri kugaragaza ndetse iri kugerageza kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira ndetse ikabikora ku muvuduko udasanzwe. Benshi barasobanura neza ko M23 isa n'idafite gahunda yo gufata umujyi wa Uvira nonaha kuri ubu ngubu, ariko ibitero bihangayikisha ndetse binashegesha bikomeje kugenda bibuza umutekano abarinze uyu mujyi ndetse barimo ingabo za leta ya Kongo n'abarundi na wazalendo bakomeje no kugenda bajujubwa abaturage. Bisa naho byo bidahwema. Ni ibitero shuma bigamije guteza instabilation cyangwa se guteza akaduruvayo muri izi ngabo z'u Burundi ndetse aho zigenda zinakorwamo akazi gake gutakaza kw'ingabo ndetse no kugomeza kugenda bapfusha abasirikare benshi cyane. Biri kugenda bigaragara cyane muri izi ngabo z'abarundi, ibiri gutuma M23 ifatwa nkaho ariyo iri favore muri iyi mirwano ikomeje kugenda ya advancinga ndetse ikubita itabariye. Ku murongo wa telefone biravugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutabaza basaba ramporo hakurya iwabo i Burundi, gusa M23 ibi ntacyo bibwiye kuko bisa nkaho abarundi nyuma yuko batakaje intwaro nyinshi cyane zahiriye muri base aho bagombaga kuba babika izi ntwaro muri stock mu bubiko ari Bujumbura, bisa nkaho nta bindi bikoresho bagifite byo kohereza kuri ubutaka bwa Kongo, biri kugora abasoda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba basa n'abamaze kurambirwa kugeza ubu. Bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko M23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru agaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko
uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane ariko bitewe kuba no kunywa urumogi ibiyobyabwenge biremereye cyane ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje nkaho badafite imbaraga nkaho batari sereye cyane none Uburundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake batangiye kubura batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane akaza kubohereza bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare kujyanwa hano rero nta mahitamo bari bafite ari nayo mpamvu byabagoye cyane ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane dore ko ari nayo yari yatewe ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarida ku buryo bukomeye cyane byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi ariko utumva ngo barabasaza wumve ngo bari bonyine bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubutaka barasanye karava ndetse biza kurangira nyine AFC 23 ari bashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri iyi mirwano mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyabashije kugira ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho biza kuba ngombwa ko bakora wizdoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na 23 kubona abasaza bazengamarira mu maso basa naho bazamwe mu bintu batazi mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi byateye benshi cyane ikiniga bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa babuze bamwe mu miryango yabo babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo bivuze neza ko nuwagwa kuri ubutaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze nk'uko basanzwe babivuga babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubutaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda n'inkuru zikomeje kugenda zivugwa abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi basa naho batagishoboye kwihangana ababibona bakiri ku butaka bwa Kongo ndetse basa naho bacitse intege abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwo babivugwa neza ko abafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato ku mbaraga kuko nta mahitamo oda ni oda 23 cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane n'umwanzuro wo kugaruka aho bahuze mu birindiro byabo kugira ngo bongere kubungabunga ibice bari baravuyemo nyuma y'igitutu gikomeye ndetse no gusabwa kubahiriza amasezerano ya Washington nk'uko byari byagiye bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha kandi bivugwa neza ko uruhande rwa Kisekedi cyangwa se leta ya Kinshasa rutigeze rugerageza kubahiriza amasezerano mu buryo bwari bwo bwose ibyatumye 23
ibona neza ko isa naho bari kuyikina agakino, ifata umwanzuro wo kugaruka amazi atararenga inkombe, ndetse byagaragaye ko abaturage bishimiye igaruka rya AFC M23 muri ibi bice bya Plaine de Ruzizi. Amabariyeri akomeye cyane yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo, asa nkaho yamaze kugenda riturwa, ndetse n'imwe mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira yari yashyizweho amabariyeri, imihanda ifunzwe. Abaturage baturuka mu bice bya kontororwanaga na M23 n'abaturutse mu bice bya Minembwe batemerewe kwinjira mu mujyi, ndetse aho basaga n'abashyizwe mu kato gakomeye cyane, ibyatumye n'inzara ikomeza kuvuza ubuhuha muri ibi bice. Ubu byose byamaze gukurwaho n'izi ntare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twazo. Abaturage barakoma amashyi ndetse barishimye cyane, ariko Wazalendo ziriruka amasigamana, abo zinyuzeho zirasa zihutaza. Ibintu bisa nkaho byabaye bibi cyane, ariko bisa nkaho abaturage bamaze no kwakira ko intare za Sarambwe zongera gusubira mu birindiro byazo. Bamaze no kugaragaza hahungiraga izo Wazalendo zirukankaga zihunga amasasu menshi cyane. Na 23 mu bimodoka by'intambara, abaturage bayikomera amashyi, yongeye kugaragara imanuka igaruka muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ari intambwe ikomeye cyane yongeye guterwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ku itegeko rikomeye cyane rya General Sultan Makenga, wongeye kwerekana neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika ibyo yasabye babikoze, ariko igisirikare cya leta ya Kongo kikavunira ibiti mu matwi ku bijyanye no kuba bagira icyo bakora kugira ngo hubahirizwe nyine aya masezerano. Ibi byose byatumye intare za Sarambwe zitangira kugaruka mu bice byazo. Nanone inkuru zigezweho zikomeje kugenda zisirikira ni imyitozo, ndetse abasirikare bashobora kuza gukora pass out mu gihe gitoya b'igisirikare cya Twirwaneho. Ibi byose birashyira akaga mu gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho kidafite backup y'abasirikare abari bo bose, uretse kwishingikiriza ku bihugu by'amahanga. Ubu tuvugana Twirwaneho yagaragaye isa naho iri mu myitozo ya nyuma, hafi kuba bashyirwa mu gisirikare cya Twirwaneho. Imyitozo yakorerwaga Minembwe, bivugwa neza ko hari n'abasirikare ba M23 bagiye bakorana n'aba basirikare kugira ngo babahe amakosi ya gisirikare ndetse n'amafunzo akomeye cyane. Itsinda rikomeye ry'abasirikare ba Twirwaneho rero isa n'isa rishobora kuza kugaragara ryakoze pass out, basoje amasomo ya gisirikare bakagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi biraza kugenda bigerwaho, ndetse turaza kugenda tumenya update. Aba basirikare rero bamaze kurya karungu na morale nyinshi cyane, bavuga neza ko ibyo basize babwiwe n'intwari yabo yishwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ku kagambane ka General Masunzu Pacifique, wagambaniye umunyamurenge mugenzi wabo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bikarangira arashwe na drone. Kugeza kuri ubu rero bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri cyamaze kugenda gishya ubwoba. Wazalendo bahiye ubwoba nyuma y'imyitozo ikomeye cyane, bivugwa neza ko izi ngabo za Twirwaneho zirimo zirasoza. Nanone Masisi habereye ibitendo bikomeye cyane, abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kurasa mu baturage. Ibyafashwe nk'ibyaha bikomeye cyane by'intambara byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ishinzwe amahoro ku isi yongera kwihanangiriza Tshisekedi, ndetse biravugwa neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga mu nkiko. N'abaturage benshi cyane bongeye gupfa kubera ibi bitero. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kumutega imitego myinshi cyane, harimo abagenda bamutega imitego y'uko abasirikare bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bakabaye bavayo, ndetse icyatumye hagaragara kwigumura kw'abasirikare benshi cyane. Bivugwa neza ko bajoyininze umutwe wa Red Tabara ubarizwa mu ishyamba rya Kibira, ndetse bikavugwa neza ko harimo abakomakomeye muri iki gisoda cy'u Burundi bashobora kuba babigizemo uruhare n'akaboko gakomeye cyane kugira ngo abasirikare baze kuba bata inshingano. Ibi byose bikaba biri kugenda bigira ingaruka kuri uyu mukuru w'igihugu ukomeje kujya kuri pressure ikomeye cyane ndetse n'igitutu, ndetse aho abo bayoborana batamworoheye, ariko byakubitaniraho na M23 ndetse na Twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugenda zimuhamagara zimwibutsa ko yaza gucyura imirambo y'ingabo ze yohereje ku butaka bwa Kongo, Minembwe na Mikenke, ko imisozi yatangiye kunuka bitewe n'imirambo yandagaye kuri aka gasozi. Ibi nabyo bikamushyira ku gitutu gikomeye cyane. Mu by'ukuri perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwugarijwe ku buryo bukomeye cyane. Ibimwugarije nta bindi naba muri hafi basa naho batari kumwifuza ndetse no kumwiyumvamo, ibyatumye anongera uburinzi ndetse akaza umutekano we bwite ndetse naho akorera. Ubu tuvugana ku ngoro y'umukuru w'igihugu bisa nkaho hamaze kongerwa abasirikare bashya barinda umutekano, ndetse bivugwa neza ko no ku ngoro
ishinga amategeko, aho hose hamaze kugaragara abarinzi bashya mu buryo butari busanzwe. Ibi byose bigaragaza neza ko uyu mukuru w'igihugu ari gukora igishoboka cyose ngo yirinde babashaka kumuta mu mitego, ariko kandi ibitero bisa naho biri guturuka hanze nabyo bigenda bimushyirishamo mu bijyanye na politiki na diplomasi, bisa nkaho nabyo biri kumutega iminsi mu bijyanye no kuba yatorerwa kuba umukuru w'igihugu nanone kuri iyi nshuro. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto, uyu akaba ari we nshuti magara uyu mugabo asigaranye, bisa nkaho nawe ntacyo ari kumufasha kuko nawe bivugwa neza ko atorohewe nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda igaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byo kuri ubu butaka bwa Kongo. Tshisekedi nawe akaba ahangayikishijwe no guhangana n'ibi bitero ndetse kugira ngo arebe ko akisubiza bimwe mu bice by'ingenzi yagiye abwira abazungu ko afite kugira ngo bamuhe intwaro ndetse n'ibindi, maze ngo nabo amabuye y'agaciro nka rubaya, ariko bikaba byarananiranye, ibintu ntago byoroshye. Reka twinjire neza ku rupfu rw'uyu mujepe cyangwa se umwe mu barindaga perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kwicwa aciwe umutwe. Uyu mugabo yiciwe Igitega cyangwa se hariya mu ntara ya Gitega mu mujyi wa Gitega nyine. Ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Gitega ni umwe mu mijyi benshi bemeza neza ko ushobora kuba urutana Bujumbura. Banemeza neza ko umukuru w'igihugu ariho akunze kubarizwa cyane kurusha kuri headquarter nyine Bujumbura ifatwa nkaho ari we murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi, kandi ibi ngibi bigaragazwa n'inyubako ndetse n'abishoboye barimo abakire ndetse n'abanyepolitiki batuye hano mu Gitega. Aha rero niho uyu mugabo yatiriwe umutwe. Bivugwa neza ko umukuru w'igihugu yendaga gutambuka muri izi nzira, ndetse hakaba bamwe mu basirikare bakomakomeye bagombaga kuba bari ku mihanda bagenda bacunga umutekano mu buryo busa naho buteruye bigize nk'abaturage. Bivugwa neza ko umwe mu bari bari kuneka ndetse bashoboraga kuba bafite gahunda yo guhungabanya umukuru w'igihugu ashobora kuba yahawe sinyare ko yegerewe n'umujepe umwe mu barinda umukuru w'igihugu, aho yaje kugenda amukurikirana nyuma y'uko imodoka yari itwaye umukuru w'igihugu yamaraga gutambuka. Birumvikana abaturage baba ari benshi hafi n'umuhanda, niho uyu mugabo bivugwa neza ko yaje gusangwa mu ikaritsiye neza hafi n'umuhanda yaciwe umutwe. Ibintu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese byakozwe nande? Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko hari gukekwa bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nanone ubu nta kimenyetso kiragaragara simusiga. Abandi bakavuga neza ko ari bamwe mu barwanyi ba Red Tabara batangiye kugenda bacengera nyuma y'uko hari abasirikare benshi cyane bamaze kugaragara basohoka muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB bakigira muri izi nyeshyamba. Abandi bati ni M23, ariko hakibazwa uko yaba yageze hano Gitega nabyo bikaba inshoberamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu iperereza mu gihugu cy'u Burundi rirakomeje, nta gishya ntacyo riragaragaza, ntacyo riremeza nk'uwaba wafashwe cyangwa se ukekwa. Gusa bamwe baragenda bavuga ibyabo bagendeye nuko iyi scenario yagenze. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi we ari kubona imitego myinshi cyane imunyura mu maso ndetse yakabaye imuhitana, aho benshi bemeza neza ko ari umwe mu bari kuri pressure kugeza kuri ubu ngubu. Ni iki kibaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma? Mu by'ukuri ikibuga cy'indege kimaze igihe kinini cyane kirenga umwaka gifunzwe kuva M23 yafata uyu mujyi wa Goma. Ikibuga cy'indege bitewe n'imwe mu mitego yasize ihatezwe ibiturika biremereye cyane byatezwe na Special Force y'abahibu yahiri yarindaga iki kibuga ndetse n'ingabo z'abacancuro n'abandi bose bari barakoraniye muri ibi bice, basize bahateze imitego ikomeye cyane. Ibisa nkaho kwari kugira ngo mu M23 abasirikare bayo baza kuba bageze ahangaha bize kubaturikana. Ibi kandi ntabwo byabahiriye kuko M23 yabimenye mbere, ariko ikibuga cy'indege gihita kimera nkaho gifunzwe. Hatangira kuba operasiyo zo gutegura ibiturika byahatezwe, ari nabyo byagiye byangiza iki kibuga, dore ko cyari cyaranamaze kwangirika bitewe n'amakompora yaturukaga mu misozi y'ibirunga ndetse muri iyi nkundura nyine yo kwigarurira uyu mujyi. Ikibuga cyari cyaracitsemo imikuku ikomeye cyane, aho M23 yakomezaga kugenda ihatanira n'izi ngabo. Aha hashise hagaragara ibikoresho bitandukanye byagiye bihangirikira, ndetse n'ikibuga cy'indege itumanaho za radari zikurwaho, ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege gisa n'igifunzwe. Ariko abantu benshi batunguwe nuko iyo hari abashyitsi bakomakomeye, yaba abakora mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, imiryango ishinzwe amahoro ku isi, bose binjirira
bagera kuri kibuga cy'indege maze bagaca amarenga kuma 23 yaze kugifungura nkana, ariko ikibuga cy'indege yamaze kugitunganya. James Swane nahayinjiriye, umwe mu badiplomate bakomeye cyane wanabaye ambasaderi. Uyu ni umunyamerika wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu nguyu yakora muri UN, ubwo aheruka kwinjira ku butaka bwa Kongo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse pasiporo yiterwamo kashi ya M23. Abantu batinya M23 ibingibi irimo irabikora ibizi. None uribaza ngo